Dumelang bahaeso le amoetswe ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya rona ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le ho DTT. Empa ha re qale pele ka dihlooho tsa tsona. We will deploy you to protect all our people where they need protection. Tonakgolo ya Gauteng Banyana Sufi e re nako ya ditsotsi le dinokwane tse iketsang boithatelo ka hara baahi e fedile. We want to make sure that it becomes the #1 sport in the country. Dipapading leeto la pontsho ya mohope wa lefatshe wa netball le ntse le tswela pele ho phatlalla le naha. Tsona re dithakgola semmuso ka ditaba tse reng palo ya batho ba seng ba hlokaetse ka lebaka la bohloko ba letsollo e senyolwetse ho 20 mme bongata ba bona ke ba Hammanskraal. Bohloko bona bo qadile kanana hona Hammanskraal ka leboya ho Pretoria dibeke tse ka bang tse tharo tse fetileng. Ke batho ba ka bang 140 ba ho tlalewang ba na le tshwaetso ho fihlela jwale. Tonakgolo ya province ya Gauteng Banyana Sufi e re nako ya ditsotsi le dinokwane tse iketsang boithatelo ka hara baahi e fedile. Mmuso wa Gauteng o nka mehato e matla ho lwantsha bonokwane provinceng moo balebedi ba ka bang dikete tse tsheletseng ba tlang ho romelwa ho phatlalla le province bakeng sa ho sireletsa baahi. We will deploy you to protect all our people where they need protection. Gone are the days abantu babamba inkunzi baya kuma taxi rank. Those days are gone. Gone are the days abantwana bethu esikolweni basaba kuya esikolweni because they are being bullied. Those days are gone. Gone are the days la bathengisa ama drugs nensango, their days are numbered. Gone are the days bathengisela abantu bakithi ukudla okubolile kuma spanza shop. Those days are gone. Gone are the days where our people are scared of gunshots at night. Those days are gone. We are releasing you to go and protect our communities, all of them. Sepolesa sa Limpopo se theile sehlopha sa tshebetso bakeng sa ho fuputsa ketsalo e nngwe hape ya ho thunya thaveneng. Sena se latela ketsalo e ho yona sehlopha sa batho se hlometseng ka dithunya se thuntseng batho thaveneng ya Seepane tikolong ya Pharare ka ntlenyana ho Tsaneng ka Jenoseng. Motho a le mong o hlokaetse mme ba bang ba bahlano ba tswile dikotsi. Batho ba le bahlano ba itemogetse dikgobalo mme ba isitswe bookelong fa a le esi a tlhokafetse nakong ya thuntsho kwa lefelong la bojalwa kana thavene ya Seepane. Batho ba le bararo ba setse ba bolailwe ka go thuntshiwa profenseng ya Limpopo. Kwa Mochipisi kwa Malamulele batho ba le babedi ba thuntshitswe ka Labone. Mapodisi a tsweleditse letsholo la go batla batho ba ba thuntshitsweng le go bolaya batho kwa Pharare. O mongwe gona mo bathong ba batlhano o khomane le dikgobadi tša go shisha. Tiragalo e diragetse thaveneng kwa go la Pharare make kgausi le Tsaneng. O khomane dikgapetlana tša sethunya lefelo la tiragalo. Mapodisi ga ise a golege ba belaelwa ka bagare baagi kwa Mochipisi le kwa Pharare ba re ba thusitswe ke ditiragalo tseno. Ke Katlagonyweni wa dikgang tsa SABC Pharare Limpopo. Moira atela pele mokgatlo o sa etseng phaello wa Cortlands o gakotse library ya dibapadiswa Thabong Memorial Preschool Velkom provinceng ya Free State. Dibapadiswa tsena ha di tshwane le tse tlwaelehileng mme tsona di etseditswe ho fa bana tsebo e tlang ho ba thusa dithutong tsa sekolo le bophelong ka kakaretso. Projeke ena e tla fana ka disebediswa le tshehetso ditsheng tsa tlhokomelo ya bana ba banyane ho phatlalla le Velkom. Cortlands e dumela hore ho ruta bana ba sa le banyane dilemong ho tlo thusa ho lwantsha tse ding tsa diphephetso tse tobaneng le setjhaba ha jwale. E re ho bohlokwa ho ruta bana ka tsela ya ho bapala. Library ena e tlo thusa haholo ka dibapadiswa tse rutang. Dikretjhe tsa rona jwalo ka ha wa elellwa hore ke metseng a makeishene mona. Boholo ba tsona ha dina dibapadiswa kapa dintho tse hlokehang bakeng sa dikretjhe. We're going to be reaching out to 40 early childhood development centres, and we're going to make play materials available to them. We're going to provide capacity building, and we're also going to make sure that the children learn through play. Matitjhere lona a tlo kwetliswa. E re thusa hore ngwana
o tla kgona ho ithuta ka different kinds of toys le hore ngwana di small muscle le di motor muscles di thusa ngwana hore a kgone ho ithuta ka di toys. E bapala ka go le bohlokwa haholo thutong le kgodisong jalo ka ntse ba ithuta ntse ba bapala mara ba kgona ho identify hore hona ho sebetsa ntho itseng hona ho sebetsa ntho itseng hona ho sebetsa ntho itseng. Le ha di shebahala e le dibapadiswa fela bathong ba dina le seabo se seholo. Makgala Masiteng, SABC News, Tabong Velkom. Lekgotla le phahameng la dinyewe le Bloemfontein le lebeletswe ho nka qeto kopong ya Ngaka Nandipha Magudumana e phepetsang ho tshwarwa ha hae Tanzania ho se molaong. O hlahletse tokomane tsa kgotla ka mora ho emisa qeto ya hae ya ho kopa beili. Magudumana o boleletse lekgotla la dinyewe hore sepolesa sa Afrika Borwa se mo kwetetse naheng ya Tanzania a kwaetswe sefahleho. Maqwetha hae a nganga ka hore a lokollwe. Molaodi wa botjhotjhisi ya neng a boetse a emetse sepolesa e leng Advocate Neil Skellenberg o fanne ka bopaki ba hore Magudumana o boleletse bahlanka ba sepolesa sa Afrika Borwa naheng ya Tanzania hore o batla ho kgutlela Afrika Borwa baneng ba hae. Ke yona molaodi moahlodi a tla etsa qeto ya hore na tokomane ya hae e potlakile kapa tjhe. Ho bile le maipiletso a matla a ho thewa komishene e tlang ho fuputsa ditumellano tsa mmuso le modulasetulo wa mehleng wa ANC provinseng ya Northern Cape ya fumanweng a le molato e leng John Block ha a ntse a le pusong. Block o hlahelletse kgotla ka labobedi ka mora hore di-Hawks di hlahlele botjha diqoso tsa bolotsana ba tjhelete kgahlano le yena. Mekga ya bohanyetsi e ananetse ho thewa ha komishene ya diphuputso. It must be similar to the Zonda Commission. You know, there must be somebody that is competent in running this thing because there's so many fraudulent matters in the Northern Cape. State capture in the Northern Cape has been under the carpet for some time. Freedom Front Plus indeed acknowledges that any person is innocent until proven guilty. Yet we were not surprised at all to hear that Mr. John Block was arrested at the correctional facility in Uppington where he is incarcerated already for irregularities regarding to the mental hospital. A mme tota boammaaruri ke gore a dilo tse tsotlhe tse di tsewang di gokagangwa le ene a ona le moesi mo go tsone. Ikopanye le lefapha la ditaba la SABC ha o na le ditaba tse o lakatsang hore hlaba malotsana ka tsona kapa tse o amang o le moahi o ka re letsetsa mohala nomorong ena 011 714 6133 kapa wa romela email addresseng ena news@sabc.co.za. SABC News, lentswe la hao, re ikemetse, ha re kgethe nku ka pere. Dipapading, dipontsho tsa mohope wa lefatshe wa netball di ntse di tswela pele ho phatlalla le naha mo kajeno mohope ona o leng provinseng ya Mpumalanga. Mohope o tlohaola le dibaka tse fapafapaneng ka hare ho province ho fihlela ka Labone mo o tlang ho fetela provinseng ya Limpopo. One sport that actually we should popularize it more, to make sure that all young girls have an opportunity to play it. We want to make sure that it becomes the #1 sport in the country. Netball is a sport. It's a sport that can turn into a career now. It's not something that you can say, it's netball, it was like that before. It can turn into a career. Look at the girls now, they are contracted professionally, they are playing professional, some are overseas. So to me, we're encouraging them to say this World Cup must change your life wherever you are. Moyo ka boela wa fumana ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC Ditaba-Dikgang, Facebook account ya rona ke Ditaba-Dikgang _ Twitter ya rona ke @SABC_Dikgang. Atho ka boela wa romela video ya WhatsApp e sa feteng 30 seconds ho 073 818 0674. Bahaeso moifo wa ditaba tsa Sesotho o entse o lekane phirimaneng ena boela kopane lona hape hosane ka hora ya bobedi ditabeng tsa DTT. Bulipi boela telo ke o taba.